Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yikomye bikomeye Uburayi na Amerika bakeka ko bashobora gutsinda igihugu cye binyuze mu ntambara. Avuga ko babishatse babigerageza bakazirebera. Ni ijambo ryuje amagambo akomeye yavuze kuri uyu wa kane ubwo yahuraga n'abayobozi b'inteko nshingamategeko. Putin yavuze ko urugamba barimo kurwana muri Ukraine rwagaragaje impinduka mu miyoborere y'isi, ko itagomba gushingira ku bitekerezo by'uruhande rumwe gusa. Muri iryo jambo yanakomoje ku biganiro bigamije guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine, avuga ko amahirwe yabyo azajya agenda agabanuka uko intambara irushaho kumara iminsi. Yagize ati uyu munsi twumva ko bashaka kudutsindira ku rugamba. Niki mwavuga? Mubareke bagerageze. Twumvise inshuro nyinshi ko Uburayi na Amerika bashaka kurwana natwe kugeza ku munya-Ukraine wa nyuma. Ibi ni ibyago ku baturage ba Ukraine, ariko ibintu byose birasa naho ariho bigana. Uburusiya bushinja Uburengerazuba kubugabaho intambara mu bihano byinshi babufatiye mu bukungu n'uburyo bakomeje kohereza intwaro nyinshi kandi zikomeye muri Ukraine. Mu gihe Putin yavugaga ko Uburusiya aribwo burimo kwinjira neza mu ntambara, yanavuze ko kugeza amagingo aya ngaya imishyikirano hagati y'impande zombi ishoboka. Yakomeje agira ati buri wese akwiye kumenya ko mu buryo bwa nyabwo nta kintu turatangira mu buryo bufatika. Ku rundi ruhande ntabwo duhakana ibiganiro bigamije amahoro, ariko abo batabishaka bakwiye kumenya ko bitinda kurushaho, nako kuganira natwe bizabagora. Putin yavuze ko ibihano byashyizweho n'Uburengerazuba birimo guteza ingorane igihugu cye, ariko ko atarizo ababitangije bashaka. Kuva ku wa 24 Gashyantare Uburusiya bukomeje kwigarurira ibice byinshi bya Ukraine agaheruka ni Luhansk, ndetse ubu rugamba rukomeje muri Donetsk. Ni ibice Uburusiya buvuga ko bushaka kubohora, ndetse bwamaze kwemeza ko ari repubulika ebyiri zigenga. Mu biganiro yagiranaga n'abayobozi b'inteko nshingamategeko, umutwe muri wo witwa Sergio Milnova wo mu ishyaka rya Ajat Russia yasabye Putin gushyiraho ikigo cyafasha kuba ibice byafashwe kuri Ukraine byakomekwa ku Burusi. Ni igitekerezo Putin yamwijeje ko bazabiganiraho. Ku rundi ruhande, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Ukraine itazahara ubutaka bwayo ngo buhabwe Uburusiya ngo intambara ikunde ihagarare. Yabwiye CNN kuri uyu wa kane ati abanya-Ukraine ntabwo biteguye gutanga ubutaka bwabo ngo bemere ko izo teritwari ziba iz'Uburusiya. Ubu ni ubutaka bwacu. Ni ijambo yavuze ko mu gihe bimwe mu bice bigenzurwa n'Uburusiya, abayobozi babyo barimo gutegura referendum ku buryo ubwo buso bwahinduka igice cy'Uburusiya. Ni mu duce nka Kherson, Luhansk ndetse na Donetsk. Zelensky kandi yavuze ko nta mutekano abona igihugu cye gishobora kugira uretse kuba cyajya muri Nato, ndetse ko
kutemera Ukraine nk'umunyamuryango bidakwiye mu nama yabereye i Bucharest muri Mata 2008. Nato yemeje Ukraine na Georgia nk'ibihugu biri hafi kuba abanyamuryango b'iri huriro rya gisirikare. Iyo ntambwe ariko ntabwo birayirenga nubwo Ukraine ibyifuza cyane. Mu yandi makuru, ingabo z'Uburusiya zifatanije n'umutwe w'abarwanyi wa Repubulika ya Rubanda ya Luhansk RPR batangaje ko bafashe intwaro zoherejwe na Nato muri Ukraine hafi y'umujyi wa Sliviansk. Izo ntwaro zirimo imbunda za Panzerfaust zakorewe mu Budage na Javelin zifasha mu kurasa ibifaru by'intambara zakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko ibiro ntaramakuru by'Uburusiya TASS byabitangaje. Uwatanze amakuru yagize ati ingabo zihuriweho zatsinze iza Ukraine hafi y'umujyi wa Sliviansk zifite intwaro za Nato zirimo Javelins zo muri Amerika na Panzerfaust zo muri Budage. Izo ntwaro zari ziteguye ku buryo zirwanishwa zahise zihabwa abasirikare ba DEPR na RPR muri urwo rugamba, kandi Uburusiya bwatangaje ko ingabo zabwo zirwanira mu kirere zishe abasirikare 350 ba Ukraine, zinatwika imodoka 20 z'intambara hafi y'umujyi wa Artomovsk muri Repubulika ya Rubanda Donetsk. DPR nk'uko byemejwe n'umuvugizi w'ingabo z'Uburusiya Lieutenant General Igor Konashev. Umugabo yaje yambariye gusezerana mu bukwe bwe, ahava yambaye amapingu. Menya impamvu. Iyi ni Igo Stamina TV. Nge mugiye kubana n'umwami Mutoni ibigwi. Ikaze. Ni mu murenge wa Muhura ho mu karere ka Gatsibo, aho hari umugabo wari urimo gusezerana n'umugore we bamaranye imyaka 5 babana, ariko inzego z'umutekano zikaza kumufata akubwo gushinjwa ko hari undi mugore babanaga, bakaba baranabyaranye ariko uwo mugore ataruzuza imyaka 18. Ni kuri uyu wa 4 Nyakanga 2022 umugabo witwa Karahanyuze Emmanuel utuye mu mudugudu wa Rusasa, akagari ka Yaba, umurenge wa Muhura ho mu karere ka Gatsibo, yaragiye gusezerana na Mukashyaka usanzwe ari umugore we muri gahunda y'akarere ka Gatsibo n'itorero ya EAR yo gusezeranya imiryango 30 yabanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Ubwo Karahanyuze na Mukashyaka, inshuti ndetse n'imiryango yabo bari babukereye batashye ubwo bukwe, gusa mbere y'uko bashyingiranwa umunyamabanga nshingwabikorwa yabanje gusaba abari bitabiriye ubwo bukwe ko waba afite impamvu iyo ari yo yose yabazi yatuma abo bombi badasezerana yayivuga. Ubwo umunyamabanga nshingwabikorwa yamaraga kuvuga gutyo, nibwo hahagurutse umugore afite umwana w'amezi 6 mu biganza bye, avuga ko Karahanyuze ari we babyaranye uwo mwana, akaba yaranze kumwiyandikishaho kandi barabanaga, yewe akaba yari yaranamuhishe ko afite undi mugore. Ubwo hagenzurwaga ibyangombwa by'uyu mugore waje avuga ko ari uwa kabiri, barebye muri systeme irangamimerere basanga uyu mudamu yaravutse tariki ya 1 Mutarama muri 2004, ubu akaba yujuje imyaka 18. Nyamara umwana afite yavutse tariki ya 28 Ukuboza 2021. Bikaba abivuzwe ko yahohotewe kuko yabyaranye na Karahanyuze ataruzuza imyaka 18 y'ubukure.
Ibyo bikimara kuba nta kindi cyakurikiyeho nuko Karahanyuze yatawe muri yombi kugira ngo akurikiranweho icyaha cyo guhohotera umwana utarageza imyaka 18. Hakorwa iperereza. Ibi rero tukaba tuzakomeza kubakurikiranira iby'iyi nkuru. Hasta la vista.